Banyita Erive iradukunda ntwari hano ni kuri Gisagara Fans Club turabakiriye. Mwakoze. Wewe wakwita nde? Nitwa Niyonzima Olivier nkabandi kapiteni. Bahagarariye abakinnyi b'akarere ka Gisagara. Kapiteni w'akarere kose ka Gisagara. Aha, ese kapiteni? Yes. Ikipe yanyu imaze igihe kingana iki? Ikipe yacu imaze igihe kinini yitegura ikina match nyinshi. Ariko zikaba ari match zo kugira tugerageze turebe ikipe yahagararira akarere. Rero nibwo buryo dufite ikipe none ihamye ihagarariye akarere ka Gisagara. Mufite ibigwi bingana iki nk'ikipe yanyu muri football nyarwanda? Ibigwi byose navuga ko ari byinshi cyane. Ikigwena numva dufite ibigwi twahagarariye twageze ku mwanya wa kabiri muri Kagame Cup. Dufite ibikombe nka 15 twatwaye mu karere byaye by'imishinga, ibikombe bigenda bitegurwa n'uturere. Numva ko ari byo bigwi dufite. Igikomeye nuko twageze ku mwanya wa kabiri muri Kagame Cup. Muri Kagame Cup mwatwa mwanya wa kabiri. Twatwaye mwanya wa kabiri. Intego z'ikipe murifuza kugera he hashoboka? Intego yacu y'ikipe nk'akarere gashyiraho karere kadafite ikipe haba mu cyiciro cya kabiri cyangwa cya mbere. Akarere katwijeje yuko kadufasha
tugashaka ikipe ya football nk'uko hariya vore ikomeye bakadutera inkunga. Turifuza ko twumvise target bafite ari uko badushyira mu cyiciro kimwe gikinirwa mu Rwanda. Iyo ndebye mu cyiciro cya mbere cyangwa mu cyiciro cya kabiri uhita ubona ko bihindutse mu bakinnyi. Ese kapiteni, abakinnyi ufite urabona bakugeza mu cyiciro cya kabiri cyangwa cya mbere ukahaguma uhamye cyangwa ufite abakinnyi bakomeye nuko wenda nta marushanwa akomeye twari bwakine, ariko ubona ko urebye kuri buri mukinnyi dufite ikipe nziza kandi ikomeye. Ufite ikipe nziza ikomeye. Tugendeye kuri kuyivuga ibigwi, naje hano hari ikintu nshaka kumenya cyane, ngo mufite match muri iyi weekend. Dufite match muri weekend ku cyumweru ku 28 na Mukura tuzi twese cyangwa niyo mu kagari ka Mukura. Ni muzi. Mukura mu cyiciro cya mbere. Muyimanuye Gisagara. Tuyimanuye Gisagara. Mu rwego rwo kugira ngo Mukura yegera abafana bayo, no mu rwego rwo kugira ngo akarere ka Gisagara n'ubufatanye na Huye bashimisha abaturage b'akarere ka Gisagara. Inyungu zanyu ni izihe mu gukina na Mukura kapiteni? Inyungu zacu nk'abakinnyi ni ukwipima ku rwego turiho. Ni ukwipima ku rwego turiho, nubwo navuga ko duhereye kure, ariko nzi ko Mukura izaduha ishusho y'uko duhagaze. Ishusho y'uko muhagaze. Ikindi ni ukwereka abaturage yuko football hari mu karere ka Gisagara. Ntibakumve ko volley niyo bateza imbere, kuko niyo ubu yari hari ikomeye, ariko ubwo akarere katwemereye ko na football kadufasha, turanyana twerekane ko ari cyo dushoboye. Ni iki kintu wijeje rero abafana bazaza kufana Gisagara n'abamukura? Ese ubijeje iki uwo munsi cyatuma bahaguruka iwabo bakaza? Ikintu mbijeje cyo n'umupira mwiza. Umupira mwiza dufite, ibitego basanzwe babona dutsinda utundi turere, ziko ejo bazabona kuri Mukura ku cyumweru, tugerageza kwereka Mukura ko dufite abakinnyi bakomeye. Kapiteni, reka nkubaze akantu gato, Mukura igutsinze wababara? Ntago nababara. Kubera ikize kandi waba uri muri competition? Nawe ndi muri competition, ariko Mukura itsinze yaba ari muri make njya urwego ushaka kureba. Hari urwego ushaka kureba ko tugezeho, none ko ikipe nka Mukura yagutsinda. Yego ntabwo aribyo twifuza, ko turifuza kwereka ko dushoboye tuyitsinda. Ubwo bivuge ko uzakina utiyizeye se, kuko uvuga ko ninagutsinda utababara? Njye ndizeye. Uriyizeye? Ugiye guhamagara Mukura wizeye. Uba wiyizeye. Udusezeranyije ibitego bingahe bite nuko uzabataka bawe, abadefanseri bawe urateka uzinjizwa bingahe, wo kinjiza bingahe? Ngiye ko afite defense ikomeye na gardien mwiza, na mediane nziza na attaque, numva nzatsinda ibitego 2-0. Kapiteni, ku mwihariko wawe ukinnye football ugiye kingana iki? Umwihariko wanjye football nkingiye kinini, ko natangiye gukina football karere niga mu agari karere. Tangiye gukina football niga mu 4 primaire, numva ko hashize igihe kinini. Hagati ya peri na Reyo ufaniye he? Nkunda Reyo. Ukunda Reyo. Kuki atari yo mwatumiye kapiteni? Nuko twabanje kubanza hafi mu rugo n'ikipe ya Mukura, ko ariyo akarere kacu kibonamo vuba, kuko ari ubufatanye bw'uturere, niyo batuzaniye, ariko nzi ko n'izindi zizaza. Real na Barca? Real Madrid. Fana Real cyane. Man City na Man U? Man City afana Chelsea, ntago fana. Nanjye fana Chelsea. Kapiteni, udusezera ugira icyo ubwira abafana banakumva, ugira n'icyo wifuza, mbese ugira icyo usaba akarere muri rusange kandi gifitiye urubyiruko akamaro? Mbashimira yuko mbere na mbere ari intambwe duteye. Ndazirikana ko akarere kose cyangwa igihugu cyose giye kubona ibikorwa bibera ahangaha. Hari abantu bumvaga Gisagara gahita mu volleyball club, ariko nzi ko ku cyumweru bazabona ko Gisagara ifite na football. Kino nge nashishikariza abaturage bacu b'akarere ka Gisagara nibaze barebe football y'abana babo, kuko nzi ko nta mukinnyi w'umunyamahanga urimo, niba abana bo mu karere ka Gisagara mu mirenge itandukanye twihuje twakora ikipe ikomeye kandi nziza. Ibyo nasaba akarere byo ndakeka nabi, ko akarere karadufasha cyane. Reba nk'ikibuga kaba karabahaye kabisa kiryoshye, urebye ibikorwa kagenda katugezaho, imyenda dufite, amabaro n'ibiki byose tubikesha akarere. Ubwo niko tubagomba kwerekana ko aricyo dushoboye kugira ngo duteze imbere. Kapiteni, ko tuzi ko kugira ngo umuntu akine football, icyo nari nkibagiwe si ugutandukira, ese hari uburyo mwinjiza ku mufuka nk'agafaranga kavuye muri football?
kubera ko ari ikipe ikora ikunze football ngiye kuvuga ko ari twatangiye guhembwa n'abambeshyi ni ugukina football tuyikunze iturimo tugashimisha abaturage bacu tunifuza gutera intambwe. Kapiteni, ndabifuriza itsinzi kuri uwo munsi, nzagire ibihe byiza. Murakoze cyane. Twibutse izina Niyonzima Olivier kabisa. Aha ngumya mbifuriza ibihe byiza, kugwiza imigisha no guhaha mu gatungane. Rwagendi Herve Iradukunda Ntwari. Hano ndi ni ku kibuga cya Gisagara, mwayibonye Jimunaze, muri kubona abakinnyi, ndetse imbere yanjye hari umuntu tugiye kuganira. Bakwita nde? Yeshamega Antoine. Antoine bimeze bite? Urakomeye. Ongera ijwi. Ndakomeye, ndashima Imana. N'abantu bake cyane. Antoine, ngusanze hano waje gukora iki? Naje kureba imyitozo y'ikipe yacu ya Gisagara. Ikipe yanyu ya Gisagara. Uzima abakinnyi bangahe? Harahari Noroberi, harahari wo twita Kimasa, wo twita Sanya. Abo batatu. Ni benshi. Coach wayo uramuzi izina? Coach ntabwo muzi. Urumva ko utari umufana. Garuka muri kabiri. Okay, nanjye nkunda kuganira. Ikipe nubwo tuvuga gutya ni ukuvuga ngo barayihuje, ariko urumva turi gukurikirana abakinnyi bacu ko bari ntuza bose. Ni ukuvuga ngo tutitaye ku kindi, turi gufana ikipe ya Gisagara. Impamvu nkubajije ngo uzima abakinnyi bangahe, nagira ngo menye ko nta bahashyi barimo. Oya, ntabwo bose ndabazi, kuko urumva niba ari abo mu karere. Hari ni uwacu, ni umukinnyi, ari nabangutse, ariko tubazi ku mazina tubahimba, ntabwo nayavuga amano. Antoine, dukomeze mu kiganiro noneho tugaruke ku ikipe ya Gisagara. Uyifannye imyaka ingahe? Kuva agatangira bamwe mu banyeshuri ntabwo nabura ku kibuga. Kapiteni Kare yambwiye ko ijya gukina n'utundi turere hirya no hino. Ntuze Butare, aho yaba yaragize nubwo yaba ari umukino wa gishuti twarabakurikirana. Wari bwatege ukajyayo ku itike yawe? Cyane, ndishyura. Naho Isave hose nagiye nishyuye, barabizi. Wagiye wishyuye? Aha, ugaruka mu mutima wumva umeze gute iyo wajyanye n'ikipe gute? Itsinzwe mba numva mbabaye, ariko yitsinze ndagaruka n'undi wese nkamukangurira kugira ngo tuzajyane ubutaha. Noneho gira icyo ubwira abafana bagenzi bawe batari hano bari buze kugukurikira, bimeze bite ku ikipe yanyu? Icyo nabakangurira ni ukuza kuri iki kibuga, kuko ni ukuvuga ngo dushimira meya wacu n'abayobozi ndetse na perezida wa repubulika ku nkunga batanze kugira ngo tubone aho twishimira ku mikino yose iba yabaye. Ni ukuvuga ngo ibi ni ibyishimo by'abanyagisagara, kandi noneho abafana nabakangurira kuza kwihera ijisho, kuko dufite n'umukino ukomeye twitegura ku cyumweru. Se kwinjira bihagaze bite? Kwinjira kuri iyi saha ni ubuntu. Uransezeranya ko ari ahantu hazaba huzuye? Haruzura hakanarenga, uretse no kuri uyu nguyu ubona. Niya rundi usanzwe niho baba abanyeshuri, haruzura hakarenga, kuko dukunda umupira. Mukunda umupira. Ikindi uwundi mukino mwifuza ni nk'uwuhe babazanira nyuma ya volleyball na football? Undi mukino ni uw'amagare, niwo twumva washyirwamo imbaraga. Dufite abana bakora imyitozo, ariko nta ntuziragaragara ifatika. Njya numva hari Tour de Gisagara. Irahari, ariko ntabwo urabyibuha ku buryo tubyifuza. Ntabwo urabyibuha. Kaburimbo yakiriye ute? Twashimye Imana n'abayobozi. Kaburimbo kabisa yatumye ushima Imana. Mbere wari umupagani. Oya, narayishimaga, ariko kujya Butare ugiye uca mu kiyondo cyari muri Rwanda. Nyuma ya kaburimbo ikindi wifuza cyaza muri Gisagara ni iki? Ikindi nifuza ni uko twabona kaminuza kabisa, ariko irahari, ariko iri Isave turayishaka hano. Endora tapi mu kibuga peruze. Yego peti, ukina football nawe se? Bakwita nde? Yitwa Messi ngewe. Messi, none ko ntakubona mu kibuga? Ariko ntago ndayagera, ariko uracyari mu kademi. Se Gisagara ifite akademi ka football gakorera hehe? Gakorera aha ngaha. Ubu ngubu kabisa ejo bundi aperi na Reyo na polisi na Mukura ziraza gutora abakinnyi b'imena aha ngaha. No mu kademi urimo? Antoine, ko wagiye utansezeye? Wahise ukomeza kwandika. Oya, mwese muri abafana kandi mukunda ikipe kimwe, kandi mufite ibyo muzi kuri football n'ibikorwa bindi bya Gisagara. Ibyo ari byo byose kuba navaho nkavugisha na mugenzi wawe ntekereza gender balance. Nta mukobwa uri hano ngo nawe mubaze. Niko
cyangwa abagabo nimwe mwikundira imikino oya gusa nanone icyo navuga ku bafana turi muri antrenema ni ukuvuga rero ntabwo twese twabohokera rimwe kuko nanjye ubwo mba nkoze ntuzi ishoboka kubera nyine ntuzi ariko harimo abakora bari ntuza ni ukuvuga mu kanya baragenda biyongera uko ntuzi komeza. Ese ko mufite match na Mukura murateganya retour? Ibyo ngibyo nabyo birimo kuko ntabwo twakina umukino. Antoine ndagushimiye giye banyita Herve. Murakoze. Nakomeje mbabwira ko natembereye Gisagara kandi abadukurikira hano kuri channel yacu GVC Fan Club ndabakunda cyane, mbisabira gukora subscribe kenshi. Imbere yanjye ndacyafite abatumirwa, meze bite? Bisawa cyane. Bakwitande? Yitwa Bayiringire Elam. Bayiringire Elam. Amakuru Elam? Meza. Aha ngusanze hano ku kibuga cya football. Burya na football urayikunda? Cyane nyuma ya volleyball. Muri Gisagara volleyball. Ariko na football ndayikurikirana. Kuko ni umukino twese duhuriraho kandi abantu bakunda. Bikantera ishema ry'uko igihe cyose ngomba gushyigikira urubyiruko rwacu kugira ngo Gisagara rukomeze gutera imbere. Eram, ku bijyanye n'imikino wigeze ukinaho? Ubusanzwe nkunda igare, nawo umukino nkora nawo twara n'ibihembo, ariko iyo uri umusiporutifu ntabwo ugendera ku kintu kimwe. Nicyo kintera ishema ry'uko ngomba gukurikirana ibintu ibyo ari byo byose muri siporo. Aha Eramu uratubwira byinshi cyane kuko nkuboneye igihe, ubundi nari narakubuze imbere ya kamera na mikoro zacu, nkuboneye igihe. Duha umwanya utubwire mufite iyihe gahunda, haba muri football mufite izihe gahunda, haba muri volleyball ndetse no mu iterambere muri rusange, mbese mu rubyiruko ibitandukanye bihari winigura utubwire. Okay, dushingiye ku ntare z'urushinya intambwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ongerejwe. Dushingiye ku ntore z'urusha intambwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, nk'uko adahema kudukangurira ariko tugomba kwishakamo ibisubizo. Ntabwo Gisagara twasigaye inyuma, habaye ngombwa yuko twiyubaka mu bijyanye n'ibintu bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane mu byo dukora mu karere ka Gisagara ndetse n'iterambere ryacu. Ntabwo birigomba kuguma mu karere gusa, tugomba kuryamamaza biciye mu mikino igiye itandukanye, harimo volleyball, harimo football ndetse n'amagare Tour de Gisagara. Bikaba ariyo mpamvu uri kubona Gisagara ikomeza gutera imbere, abashoramari bari kuza bihuta, nuko dufite intore turangaje imbere nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kandi akaba araduhaye meya ushoboye utwitaho ko bwije uko bukeye. Urabona ko yadukoreye ubuvugizi, abona ikibuga cya football, abona ikibuga cya volleyball. Nizera yuko uretse nka Beka Arena ikindi kibuga gisigaye cya volleyball kibi Gisagara. Niyo mpamvu usanga twatwaye ibikombe mu rwego rwa Afurika ndetse no mu rwego mpuzamahanga, tukaba dufite n'itike yo gukina igikombe cy'isi. Niyo mpamvu Gisagara twateye imbere kandi biragaragara buri muntu ari wese. Aho hari ku ruhande rwa volleyball. Football yo bihagaze bite? Football nyakubahwa meya ntabwo asigaye inyuma, ntabwo arebera domaine imwe nka volleyball. Football nayo ntiyasigaye inyuma ko baduhaye ikibuga, ndetse ko abanyagisagara turifuza ko hajyamo tapi kugira ngo impano z'abana bacu zikomeze kuzamuka, haba ari muri volley ndetse na football, kugira ngo Gisagara izakomeze kuba urugero rw'ibishoboka. Ese aho ikipe ya Gisagara igereye mu karere ka Gisagara nk'uko byitiranwa, ni iki kintu ubona cyiyongereye mu mibereho nyine, mbese ibamariye iki ikipe ya Gisagara? Okay, kitumarira nuko urubyiruko, icyambere nuko impano z'abana bacu zigomba kuzamuka, kandi volleyball ni igicumbi cya Gisagara. Urebye baba ari abatoza, baba ari abakinnyi bakomeye bakina muri shampiyona y'u Rwanda muri volleyball bavuka Gisagara. Niyo mpamvu rero hafashwe ingamba z'uko abana bacu bagomba gukura muri uwo murya, haba ari muri volley, haba ari football, ndetse tukanabikundisha abaturage kandi tukabaha n'inama zigiye zitandukanye mu rwego rwo kwiteza imbere, uko siporo ariyo ya mbere ihuza abantu benshi. Tukaba dushimira nyakubahwa meya we utuba hafi buri gihe, kandi ugasanga ibintu byo gahunda zose arashyigikira cyane cyane urubyiruko nk'uko gahunda ya leta ibiteganya. Ni iki kintu football noneho muyigamijeho? Se bizarangirira mukina gutya cyangwa mufite izindi ntumbero?
intumbero dufite ni uko nyuma y'iyi mikino igiye kuduhuza na Mukura ku cyumweru na Rayon Sport turateganya ko izaza, ariko intego ya mbere dufite ni uko abana bacu bagomba kuzakora cyane kugira ngo tube twasaba n'ikipe ize tukire n'ikipe mu cyiciro cya kabiri. Ni uruhe ruhare rw'abafana muri iyo mikino yose? Uruhare rw'abafana icya mbere ni uko tugomba kuba hafi ekipe, icya kabiri tukayitera inkunga haba ari mu bushobozi ndetse no mu bitekerezo. Ntabwo hose ekipe cyane cyane ya volleyball igenda igera, ntabwo ari akarere gusa kuko n'abaturage bagira uburyo bongeramo imbaraga mu rwego rwo kugira ngo Gisagara ikomeze kuba urugero rw'ibishoboka. Urakoze cyane namwe. Murakoze namwe. Ni iki wabwira abari badukurikiye usezera? Icyo nabwira abari badukurikiye ni uko bitewe n'uburyo akarere kacu kaba kashatse kugira ngo kazane ibyishimo iwacu, twakangurira abaturage ndetse n'inshuti zacu kugira ngo zize kugira ngo ibyishimo bikomeze kuzamuka, kandi na mesaje zizaba zitangirwa muri iyo mikino zizabashe kugera ahandi hose, ubutumwa bugende bugera ahantu hose kugira ngo Gisagara tukomeze kuba urugero rw'ibishoboka. Urakoze cyane. Namwe murakoze.